जनायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे मैखोम ड्राग्स माफियाखौ हमनो हायो। धेमाजि जिल्लानि जनाइनि मुरखम सेलेक्ट रेलवे स्टेशन खाथिनि नगया केम्पआव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे मैखोम ड्राग्स माफियाखौ जनाइ पुलिसा हमनो हायो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथा खालामनानै जनाइ पुलिस थानानि गोजौ बिबानगिरि दीपक सैकिया आरो नयनज्योति दिहिंगियानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया मुरखम सेलेक्ट रेलवे स्टेशन खाथिनि नगया केम्पआव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स माफिया बिरेन मिलिखौ हमनो हायो, जायखौ पेपेल मिलि होननानैबो मिथियो। जनाइ पुलिस थानानि असि दीपक सैकियाया फोरमायनाय बायदिब्ला मैखोम ड्राग्स फालांगिरि बिरेन मिलि एबा पेपेल मिलिया गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिनो ड्राग्सफोरखौ दैथायहरनो नागिरनाय समावनो जनाइ पुलिसा हमनो नाजायोब्लाबो खारखोमालाङो। नाथाय अब्लाबो पुलिसा संदाननानै जनाइ नगया केम्पनि मुस्ताफर आलीनि न'आव बिरेन मिलि एबा पेपेल मिलिया थाखोमानो नाजानाय समावनो हमनो हायो। हमजानाय बिरेन मिलिजों लोगोसे मोननै साबोन केसआव 27 ग्राम ड्राग्सखौ मोननो हायो होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं ड्राग्स माफिया बिरेन मिलिखौ हमनो हायोब्लाबो गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिया खारखोमालाङो होनना फोरमायनायजों लोगोसे थांनाय गोलाव समनिफ्राय जनाइनि मुरखम सेलेक्ट रेलवे स्टेशन खाथिनि नगया केम्पनिफ्रायनो ड्राग्स माफिया बिरेन मिलि एबा पेपेल मिलिया पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै ड्राग्स फालांगि खालामबोदोंमोन होनना बुङो। আজি আমাৰ এক গোপনীয় সূত্ৰৰ ভিত্তিত আমি বিৰেন মিলি ওৰফে পেপেল নামৰ এজন ড্ৰাগছ পেডলাৰক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেওঁ লগত আৰু এজন আছিলে, কিন্তু তেওঁ পলাই গুচি যায় আৰু এওঁ পলাইছিলে। পলাই পেলাই আপোনাৰ মুস্তাফা আলী নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত পলাই আছিলে যদিও আমি লগে লগে গৈ চাৰ্চ কৰি তেওঁৰ পৰা প্ৰায় 26.8 গ্ৰাম দুটা চাবোনৰ কেছত ড্ৰাগছ অলপ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি আনিছোঁ। আনি আমাৰ তদন্ত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁক অতি শীঘ্ৰে আমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। এই যিজন বিৰেন মিলি পেপেল, তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি এটা খবৰ পাই আছিলোঁ যে তেওঁ বহুদিনৰ পৰা এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে, কিন্তু আমি হাতেলোতে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি আমি এই গোপনীয় সূত্ৰৰ ভিত্তিতে তেওঁক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ কবলৰ পৰা প্ৰায় 26 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো আমাৰ চিনাক্ত হৈছে, কিন্তু আমি তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়া আমি নাম ঠিকনা কোনো প্ৰকাশ নকৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে তেওঁক বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব।